من گفتم. Ben dedim. تو میتونی خونم رو بفروشی؟ Sen evimi satabilir misin? دوستم گفت. Arkadaşım dedi. بله. Evet. من میتونم خونت رو بفروشم. Ben evini satabilirim. من گفتم. Ben dedim. تو میتونی رستورانم رو بفروشی؟ Sen evimi satabilir misin? دوستم گفت. Arkadaşım dedi. بله. Evet. من میتونم رستورانت رو بفروشم. Ben restoranını satabilirim.